Rawera moro ma jahigni 17 odinne tesend obila ma Kabarnet kitude gi kwalo nyathi ma jahigni 2 e gwenge ma Nakuru. Min nyathino Caroline Kipnagei wacho ni nyathine nolal ndalo 2 mokalo kane weyo nyakono karito nyathine kinde mane odhi e tich. Kata kamano koduogo to ne ok oyudogi. Mae nomiyo obila ochako manyo chijno moyangi kaka Marion Tepsegon kendo luw ndache nyaka Eldoret ka gikone nomake Kabarnet. Kata kamano kalore kod County Commissioner Baringo Julius Kiragu, achijno wacho ni ne ondhiye kod joma pok oyangi kendo jwang'e Baringo. Niliwacha saa 3 kwa nyumba, nilimazoea kuacha on Wednesday. Nikawacha nikaondoka. Around kitu saa 11 ndio tunapigiwa na ulizo kama najua kwenye walienda. Njoo kuchukua mtoto mwingine kutoka shule. So ile kumpigia simu hakuwa anachukua. Vile tulikuja nyumbani tunamuuliza hiyo masaa tu around 5-6. Tunaulizia majirani ambao walitoka. Waliweza kuona msichana ambaye ni miaka 17 akiwa na mtoto na wakashuku kwa wakadoubt kwamba huyu mtoto ni wake, ndio wakaweza kutupea information.